Kardom, Pinya the Babirta, Long Pen, Nelisami, Ranit Mopi, Tante Pinya the Babirta, Arjuika. BJP Sorkar, Aliavi Puasiang Tongpen Kapar Plub Japan, All Assam Student Union, Karbiang Long District Committee at Tumpen, Rusem Sonsing Inti Chikimo Amir Brialong, Katasong Asai Kideng. Sorkar Kachari Long Japan, Kilika Holote, Rataja Kong Kapilong Japan, Mestanani, Nangli Pupupen, Kidukila Katamapan, Kethan Padupo. Setame, Pinyanyanta, Mestanani, Nangli Villa. Mesanani nang kiliji galisi army wangta holmuhortara nam nang kiparasong sikhe. Sorkar long ke doang aharmuda adani lapen ambani atumaphan stena e. Rata kisungke pajok hektedat. Lasi prabjin pen holmuhortar anam pajum serak nangji. Kalite sodak pen kachesong asai deng jipusi pachinipo. আজি হদকাৰবিলং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। এই কাৰ্যসূচী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত আজি ডিফুহদত এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সুকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে দিনে দিনে তেওঁলোকে যে কৰ তেওঁলোকে বঢ়াই গৈছে আৰু এই বঢ়াই যাওঁতে অসম তথা সমগ্ৰ দেশত সাধাৰণ ৰাইজে যিটো ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈ আছে আৰু যিকোনো সামগ্ৰীত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন সামগ্ৰী তেওঁলোকে যে দাম বঢ়াইছে GST লগাই তেওঁলোকে দাম বঢ়াইছে কিন্তু তেওঁলোকে যোনটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে নিৰ্বাচনত যে আচ্ছে দিন আহিব আচ্ছে দিন বুলি কিন্তু আজিলৈকে আচ্ছে দিন আমি দেখি পোৱা নাই। এখন চৰকাৰসকল যিবোৰ সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তিকেইটা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰ আৰু এই যিকেইটা সম্পত্তি থকা চৰকাৰৰ সম্পত্তি তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰি আদানী আৰু আম্বানীক তেওঁলোকে বেছি আজি তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰাইজক এই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই। গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা কথা তেওঁলোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ শুকাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক অন্যথা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰাত বাধ্য হ'ব। খাদ্যবস্তুকে ধৰি অতি আৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ কাৰ্বি-আংলং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ডিফু চহৰত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। মূল্যবৃদ্ধি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিজেপি চৰকাৰে শাসনত গাদীত বহিছিলে আৰু আজি এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আমি যোগান বিভাগ আৰু যোগান মন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত চৰকাৰে পদক্ষেপ লওক নহয়তো আমি আৰু জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। Surihinira ingkora hinia nikana farman kewang jipre nipai kresir kepar nipen matizong nipai koyan National Entrepreneurship Month along Karbi-Anglong Autonomous Council Education in Charge Richard Tobir Dengpen pre nipai cricket home arni Karbi-Anglong Autonomous Council metanga chamber along Kangpupana Birta Nangle. Mahatma Gandhi Nation Council of Rural Education pen Karbi-Anglong Autonomous Council alo nangpalesi bangso awareness upon skill development Karbi-Anglong atto kanu setame ka observe dunjia phan bangso alo pen kapachini jia phan education Richard Tokbi pen bangso ajamek ingpupon Bangso Kangpua Hot Education Secretary Nirola Phangchopi Education Director Lapen Niropomati Mungpiatum Chetongdul Laswalo lake schools college along anta pali et popusi pen pachinitu lapen Mahatma Gandhi Nation Council of Rural Education Director upon Bangswalo nangkapali airport akiro pipontu Kibangzi 19 October to 20 November 22 Nasoputak pen lamdamsi itumapat Mahatma Gandhi National Council of Rural Education pen Karbi-Anglong Autonomous Council apa? Lu nampali no, na pachini akhila hello je, naso awareness apa skill development. Karbi-Anglong matokon mo sami naso observe video apa? Nilifat naso lu pen poster pen release 90 inaugurate 90 So,
Abu tak jate je kapacini ya fansi ni fan so ini poster ni release long lo lapen so poster release long lo itu lo cetong lo secretary education nirula bunjubi pension lo lapen additional director Tisa mo pension lo ni Momatin Bupi primary education director Bupi Bupi pension lo itu kadang kau school college kadang kau masa ni paling laku lapen businessman atung local kadang kau masa ni lah aku tak ada sapan lo jate je lah ini sendiri apa masih itu maka ciro ninga klong pen itu lo je mason itu apa Muhammad Gandhi National Council of Rural Education Chairman Dr. W.G. Prasanna Kumar Alang ifana kiru pilo jate je lason apora baha itu apa sami nakam pamat hakepen kamu pen itu apa cini pen apotek itu kami laso paceton tekpen laso ada salong itu ta citon lupa tekpen sih Karbia khela pen karbia jutang karbia ham phangalong kahiji memin naike kurse nam alam henlo Karbia khelong hako penta akora jon isiang bong ning kache dok ning kache hang la pen korisi chien long le che do long le bonta Biswanath Karbi Life ACEO Chandra Singh Rong pipen kurse nam pualam pen Biswanath longria me atom Biswanath Karbi Life ACEO Chandra Singh Rong pia phan aman paverte rapianta karbiang long ara atom meklang nu nulang nu phan dim klong ke me chak bom lang la pen meklang nu nulang nu amuni da phansi RDP bom lang Biswanath longria me pen aman kapavirtang Biswanath alongri pen kapedo longle lapen munitpu kihok he amuni da phansi karbiang longara ratom aman pi bomlang lapen RDP bomlang meklang no nulang no amuni da phansi karbiang longara ratom kangthur jia phan kabori Biswanath district penle nong ekapajir jia phan amen kang wai pikali bonta karbiang long district arlokedo thek mutot re mutot pu katipua bangsi laso amuni da phan kang thurjia phan kabori meklang no nulang no alam ki kejut et lopusi karbiang long ara ratum kachathan sedame laso alam ki kejut kali aman kapa wetang munit rong pen boycott tang amuni da phansi jafa pen nong ekapajir jipu abirta Biswanath along ria long antang birta kelong pen jafa phan ningduk chepak lang renti Biswanath hawaralong KCS Ameipu Maheswar Bepen kidam tangani Biswanath Karbi Life CEO Chandra Singh Rong pia phan aman kapavirtang lapen rong pen plunglong lasinon jafa pen jongsi nong epa jolote Biswanath along ria long kido am araratonta ningduk dokak popusi pachini Ardom nilimen ke Sri Maheswar Be nilila Biswanath hawaralong Karbi Kartaralong Ameipu lo lasi kidam tang kep suri ni ra engkoi rai sia arni ne tum kaje parai alang le Chandra Singh Rong pia phan boycott alam ne tum data singbai ni tum da phudun sita ni tum ke ses a arpu ke ave da sita rat pa ni tum han ne pachini lo lai nu phan ke boycott lo nai tum pilu deri pu ni tum no anda pilu de lo tasi non Japa wa a channel anu satum la lang le phan long e kapajir ji ke ni tum dingdu kalam lo la se na tum karbiang long kado ka ve phan ta chuni ri lo pen la dak bisna long ri phan karbiang na chuni lo lai no phan ke ni tum le long e pa jir pu te ni tum bang ke la dak ningduk dokok pu la se Nili lan se pachini cholo kardo All Assam Karbi Student Association Chunbang Nilmor Teron Pen kidam tang Suri Hinira Inkora Sianikan Priya Cikloni Phai Keparni Biswanath Karbi Life ACEO Chandra Singh Rongpi Meklang no det walam kachingwai akut nilituma matta tetong dunglo hala so akut kachingwai anisi Chandra Singh Rongpi aphan amana peng pavisi rongpen boycott de lupalam theke ahoklo lasi Karbiara ta phanta than pachini Nirmal Teron, Lele All Assam Karbi Student Association
Central Committee along Assistant General Secretary. La senili moben kedam tang la menamai la pen KCS amai putum sisteme han pachini la. Ason tak thak senili tum kedam tang 10/10/2021 arni Ladakh Dilisang Prathomik Bidyalয় mate lochare ahamalong rekamai ki phapon along nilitum stami Ladakh alangli Chandra Singh Rongpi aphan lamki lampong do pusinili tumpan stami Ladakh nang chingwai don thapu nili tumpan stami dak birta nang pi penil tum stami Ladakh do don lo lasi hala so mai lo kaddo gawe rek mate arong tin pen rong asar pustami ba pherangki pustami ba kapre ka song pen stami Ladakh do lasi hala sorni alang lifan Ladakh cheparai pa tengke alang litumarong pen stami ba kapre ka song long stami boycott pon de rason si dak cheparai pon lo lasi nilihin mande lochare song him pen glasi nali tum phan stami ba solangdo karbirat phan stami than pachni lo kardo Biswanat Longria me kel ya kongchun bang Ramesh Kropenta halasor ni ka chingwa yahut Chandra Singh Rongpia phan Biswanat Longria me pen kachi parayalam phe arjui tha Kardom Nilimen Ramesh Kro Biswanat Longri ame kongchun bang Karbilamet ame kedam tang kep ningkan Surihinira ingkoi raisi Arni Ladakh Biswanat Longri ame ahin pen danglok Biswanat Longri along kacerabdun song doan atum pen panako sar chomkrehini chetong pen Chandra Singh alangli otlang nu choklem aputak chingwai chingsai bipon lo asila so labang so chingwai chingsai Arni matsi alangli phan boycott pig den lo Soching constituency ka parlo hamren pen kilometer koi doji ke hello Umdap English LP School along District Mission Coordinator la pen School SMC atum chira pet pen lochar ya puthak chirok tok mate chethan chimuma me kapaman pon Umdap English LP School along Surihinira ingkora hinya ningkan ke kachalio sumaratum lochali long lipina sonlo atheke kidam tang pura hu thanpang sonjurai school kache damde dajok doan awsomarta lochali long lipinlo laswa putha KSA Hamren head branch pen aphong kache songa ja mekta denglo laswa jok education department aphang pin pura lo ke pidama teng pen lang tarlipsi ahok akang sai pi pen puthot Umdap English LP School ke mesenji aphan thanbang Jonason India phansi bangso meya long pen art pu peklo Cherok Tokamea Long District Mission Coordinator Officer Hakim Rongpi, Jinthong Rongkhang Block Mission Coordinator Hunmili Bongrumpi, West Kapta Secretary Samson Teron, KSA Hamren Head Branch Ameipu Timothy Rongpi Lapen, KSA Hamren Regional Committee Chunbang Prasanto Intiatum Chetongdon. Mea Long Lochali Apiapo Osomar ke doan atum pen puthot Labang Soe School Mesen pen Kachalia Varsai Kilong Pameji Aphan Kachathan Kachimum Paduponsi Jaimek Tajutpon Abangke ilitum la non West Karbiang anglong arlos tame lasom Katora School lo kethan the alapen ke kaprek ahin akisung labangso kepa jok je phan osomaratum koson se loke thek nahi ma pu labangso kadu ko cherap cheto pen labangso awareness program non ke bangjiar ni pen anso se osomaratum loke pathek je phan labangso kachethan chimum je phan sini letum wangiklo lapen pini arwe kejang hud ansdami kadu ko apia potum nang chetong dun lapen rongsor kadu ko na chetong dun mai si bahari isi ningkang sam lapen ke ako block stop tum dun ansdami ladak nang chetto dun mangai lage ke mesen ang theklo lasinon ke bang journey sitame West Karbiang long atok anu ke do high school long sitame ladak department mate somogro shiksha abhijan hin pe sitame niletum sitame touring program claimic pol lapen ke
लासन awareness program bang claim dami po jate anutin au somars tame lo thek at pen ami thanga jakong ka charge up je phan ami thanga king ka charge up thek ya phan lapen ke tebok tere lokacharli awite isi without education is like a blind man pool out so alam the eletum wrong source along seta ke than pon pameji lapen locharli le avelo purang the katikuklo lapen longri longpat hem read lapen ke methang jongjung karjap je phanta ajakong awi pula bangso awareness ki people ni phane letum wangpen dak che than chimum lo klar dak pachin dalang klar dak pan chin dun ke sonjurai phan ma non mat bang ke alang li phan salary bang blong check te dak pan transfer la pen alang li phan terminal li puang deng bang ke chingsai bong mal along si dolang pusin li arju dun long si ki bang ilang la school long permission ang yi pulote ladak bang ke dak SMC pen dang lok rong sor da cherap dunang po la pen la solong bang ke ladak education department pen jitu kelang nai ka visit nai ye tum le punon ladak asai ka chiklem bang aprang ko ma chiklem la pen pisik chen nang po la pen adun chu bang ke la pulo Karbing long autonomous council tum bang England ong chet lo the nili tum ke July pen silang so school problem ke retain ye pilo sa non langan pini Oktober na non second week ke li ansi la bang so tadak teacher ki minang pula la si 4G ka non 5G te ka upgrade nang po porlo la so si 2G pen si Karbing long autonomous council tum kam claim bom lang pulo te ko an ma kili na dim ke lele la si Karbing long autonomous council so mangta chi upgrade nang po 4G ana ba lahila nili tu ben pui bang ke Madak bangke la sanjurai aprang dak headmaster pang lo thanon pila bangke news sang pen kajilong tan niling duk piglo asinon niliphan ebang so school long la umdabel p school long niliphan la sartuma atunang pekpen sar pudeng det pen bangke nili bangke chiklem pami po bosin nang timang nata nang chawan la pen amo head sitamene di cheklon nili josi atu chiklem pami oni det pote nili metang pen masini di atu pen chububi lalu he Lokachari henlo ke amoyar bum lapen tok langle avete pir theta che charche laposona pura hosi torte apam LP school along athan bang nayanmani saikya ke lo than thepin pensi atiklo jonwangta bainong to dengbom Karbi Anglong Autonomous Council of Han lang plot si torte apam LP school along than bang nayanmani saikya ningkang tep tok lang thandam te pin pen atiklo jonwang bainong to entera pisita Karbi Anglong Autonomous Council atum thangta chupuhar he lahai alam chini si KSC atum pen I school along an humri dam si ahok alam chini dam last of he KSC atum pen rongkhang education block along block mission coordinator hunmini bongrumpi arideng nayanmani soikya torte apam LP school along loki thandam dia putha tokjur pen pinpura lo pajel dam lapen ahok pet akang sai kapado ponjia phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Education Minister Ronis Pegu Karbi Anglong Autonomous Council EM Education in charge Richard Tokbi lapen DC West Karbi Anglong Atuma phan panong si pinpura lo sitame BMC arideng si pajer pono Bon sitame ahok pet kang sai mate voreng pen kang khan ponji kalisi torte apam LP school pen R2 ki kang LP school along si transfer thurong alam KSA pen asapta chedon dun thek thek lapen jongsi KSA lapen torte apam aratum ke hang jongsi sarkar atum arjuje purote kiwang jia pora hot sodak akang sai kapade ponji pusi KSA Central Committee kong chunbang Biswa Jyoti Teron pen pherang kya mayalong ningje Toklang hin pachihung nangi protangte lothan bang tum mese nangi lapen lothan bang tum labang so arpu ka cheklem bang kanang tum matha lason apor hutfi il tum rong rubolom kahur kahumri dam pen kelong bang la pusong lo je torti apamlong athan bang nen mani se kya pu bang pu bang ke 2013 pen pinianian 2021 suta mela langli labang so duty ka cheklem play along bang ke lage Rara dun sudah mela bangso alam thi bang cikrak lang pon lo lapen la bangso school hala bangso habar kapacing thur nangji sia mandir la bangso kapacing thur ja saemo lo jasmet sarkar pe nang apale afan do an sudah mela lang li bangke school long nang humri repin a class ke banji ke apia lambo lapusi chupana hoga la pusul tum biota long lo sila pusona por hotel tum fetame tarik firke narke September ciklo
2022 labang soan iltum district primary education officer apan BMC arideng isi complaint petition alu pajero labang so complaint petition altum hasa dan pajero la hello lapelap so alu long bangal tu mangke piloma chief minister of Assam hantai tum labang so lu pelelo education minister hantai tum labang so lu pelelo lapen karbeng long chief minister dia ikha chief executive member ati hai tulurang rohang hantai mel tum pajero lafon ataksi karbeng long termas council long education IEM ake hai Richard Tok bihan hantai mel tum labang so lu tu me dak pilidun lo la nayan minister kia pam il tum kache song mate hawar hapat menai pula bang so puthagel tum complaint ki PLE bang ke la transfer alu si tum long chorlo lage ke hai Ram Singh Taran DPO district primary education officer adu dak lo bon pusin tum matha lasi labang so kache man long pop kopiat hilo ma labang so alam boy bang ke tum pan prabjin penang ji lapen labang ke jong si labang so lo ching seksi putan labang ke il tum mangi kache song nai pan bang che seking sedolo lalo only for education sector paching thunang ku bangkel tum suta melake kahin no gali pola ke chadom dunji sita aja ka system lo tum kathe gam lo ma katik ku thipik pi mon langnam na pharan ke ma diklop phanan ko torti apam lo son department la hinpen batai ga oda ke dam hada ara phan intimation kache tong dam pen batai ga oda lam ke long dam lahai to sil tum langdam potang te already failure la bangke pini ake hai em Richard Tok bi la bang so lam ka ningje chot khule ke chogali la pen inspection ke dam chotle skuli home along ke do problem ke solve jile puta gali lada ko piloma iltum ke dorde phi bang ke halasi pichun pinai non than bang abedin than bang pedo na po lapen than bang dam de fita me lahai fita me a report bang invoice action fita me anandi non asom ko pai galang utla bang so action ke bang ke iltum ke pin purnang ko ke bang ke lahel je pinige thanam de ning kan kris cap kris thanam de fita me punishment bang ke lake piloma transfer chot program ke bang ke iltum mission 25 bang ke chunchi la finil tum pen bang ke lam si pachini chelo tada mahala hai apitha phama tum bang ke lam thiningi ji ninge na ko bang piloma don dasimet peda bang ke karbing ong mas kan fil education department atu amina ngasai ka check claim ka select la pen chelang tum me responsible non son than bang atu chata me la pusona sai choklem long pop negligency bang ke non do ko la sidil tum bang ke la ka soda kan bang pinrem lo alang tum pon se education sector bang apa cing thuna ipun tang just me than bang tum than lang pe menang la pen ke ong do than bang phan tum ka pinrem pu gali than bang tum phan tum ta man peng pi la pen tum ta kroy payment kema than bang abe te pin la bang so il tum long ri fita me atur long le pu tum chini pin fita me e jhak than bang tum than bang ke il tum pin purna ko chi la pen non just me pe bang ke la bang so I stu bang ke piloma torti apa English ME school along a than bang labang so I su puthak jasemet department atu kelang pang kreda atuni sipini pharan ke ma fitam nong mathing no tum phanang chup phanang ko bang kle and duty negligence lapen kapre anomalies ke do ko ajoini lasilaso non ason labang noyan mini sekia po than bang ason sil tum karbiang long along habat ardu atokan ulo fitam la person dugo malang putang te ilum mangke ilum khaya samado mangke kana ho to war fidamji labangal tum ning thi pik galam lo la sila puson peche plan nang ni pile tum karbil locher le aso hin mangke district primary education officer bang phan labang so lo kapali bang ka jasmet ing sai bek nangji labang so than bang phan nen mini sekia phan ing sai bek nangji pusil tum ka me pachini dun lo se tame pini ko pai ka nang bang pilo ma karbing long atul mas council education department hin pen se tame labang ke RDGP pen labang so ISU bang ke thangat akenang sot abi pisalang tu matharo lasto pena joni ko pilma tarik troxy ani bang ke Oktober achik lo tarik troxy alang tu bang ke nan noni sekia bang ke 10 te tarik ke bani bang ke pilma nan mani sekia bang ke punishment ki physically mate ahok para kang sai ki physically si labang so hawar pen harlip kapre gat pier thilo kapre gat arong lo ke ponji phansi bor irong lo la pupul bang kang sai ko nalo daga tum thegam lo la pukale nai pufine tu matha laso posila bang ke dake DPO da kupine kachera blong puson tu ko mal tu monthi mi mil puson il tum mona lama man klaro je ningkan ke kresi lo than am de pina than bang phan il tum kar bilu charle so em pen jongdun tang da ka phita ko piloma department na hutum bang ke la bang ke si lamso kon pe mandat bang ke ko paila no thektik lo fita la bang so kang file tum long bek nai
Lapen labang so kan saya tung long li putan lake Karbi Anglong autonomous council education department na he mathing of tamil makel ke dharna gang ipan ke chenglong democratic abi pentum kache song bangel tung ke bang cheng ponang ko kofnan tum hotan mi pachini tang tenon malam so pora phan birta mo ington iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihe namo phit puthot birta long wang thuik long di phurong supi malong opsat athing no inut biju singh anam pen ki dua long lia long durga puja men pen ki dam tang arni durga puja committee atum mondir ki mahu thangnat kapar juave lapen ethialam chupudda baphi long lia hem phwa long lam akoi pali damsi alang liphan akoi ki pithu anparta alangli adungarai malom ki dua pulat ke pet pikajok ke dua khai kavya puthak ning ki pum chipakla athe alangli amithang agerejo lapen gari motor ki ponjia towarata puja committee atum towar karang khap yarajok kachu pudon pen alangli phan areng hukapa sojia phan ke theralam alangli pen pachinipo non head tripura pen kewang abengoli atum si ladakh nang do thitpo neli ladakh ke do 1980 mate pharokwe sirkebra narkep kep aning kam pen upusi alangli pen chatha alangli pen kaning jalam arjusina পারমিশন নোহোৱাকৈ বাউণ্ডাৰী খুলিছে বাউণ্ডাৰী খুলি সিহঁতে পূজাটো ধুনীয়াকৈ পাতিছে মাটিখিনি আপুনি কি লিজত আছে নে ভাড়াত আছে লিজত মোৰ ফাদাৰে লৈছিলে 2080 মানে এতিয়া আপুনি ভাড়াত আছে এতিয়া মই ভাড়াত আছোঁ ভাড়াটো মই দি আছোঁ এতিয়া মই যিহেতু ভাড়াটো মই দি আছোঁ মোৰ দুই এটা কথা ক'বলৈ মোৰ ৰাইট আছেতো তেখেতসকলে মালিকক গৈ পিনে কৈছে কথাখিনি মিছা কথা কৈ পিনে পাৰ্মিশ্যনটো আনিছে ঠিকেই আছে কথাখিনি মই কৈছোঁ তেতিয়া গৌৰাংগ ভায়েক দিলীপ আহিছে আহি পিনে কৈছে 3 দিন পিছত আহিছে ঘটনাটো সিহঁতে কৰিছে মালিকক কৈছে মিছা কথা কৈছে 3 দিন পিছত আহি পিনে মোক কৈছে যে আমাৰ জেগাটো দেখাই দিয়ক আমি জেগাটো চাফা কৰিম তেতিয়া মই দিলীপক ক'লোঁ দিলীপ এইটোতো সিহঁতে মিছা কথা কৈছে এনেকুৱা কৈছে মালিকক কৈছে যোৱা বছৰ বোলে মই পূজা পাতিবলৈ দিয়া নাই আৰু যোৱা বছৰ বোলে কি কয় পূজা সময়ত বোলে মই গণ্ডগোল লগাম মইতো যোৱা বছৰ তহঁতে নিজে মোৰতো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই নিজে পূজা পাতিছ নিজে কৰিছ চব বাউণ্ডাৰী খুলিছ মই তহঁতক মিঠাই খুৱাইছোঁ 2 অক্টোবৰ আছিলে সেইদিনাখন মিঠাই খুৱাইছোঁ এইখিনি হোৱাৰ পিছত তই কচোন মাৰ নামত পূজা পাতা নাই বুলি কৈছে মাৰ নামত মিছা কথা কৈ পিনে পাৰ্মিশ্যনটো আনি পিনে এতিয়া তহঁতে পূজা যে পাতিবি তহঁতৰ পূজাটো ফল পাবি জানো মই এনেকুৱা কৈছোঁ তাৰপিছত বাবলি বৰা আহিছে আহি পিনে মই কথাটো কৈছোঁ বাবলি বৰাক যে কোন গৈছে বাবলি বৰা কৈছে মই যোৱা নাই তো মই যোৱা নাই কোনোবাইতো গৈছে গৈ পিনে কোৱাৰ কাৰণেতো মালিকে মোক এনেকুৱা কৈছে তাৰপিছত বাবলি বৰাই মোক মানে খেদি আহিছে মাৰিবৰ কাৰণে খেদি আহিছে মই একো মাতা নাই আৰু চবে কমিটিৰ মানুহখিনি আছিলে সেইদিনাখন তাৰমানে ইয়াত মানে দুৰ্গা পূজা পাতিব তাৰপিছত এই গৌৰাংগ আহিছে আৰু গৌৰাংগৰ লগত আৰু কোনোবা আহিছে আহি পিনে মোক কৈছে আমিতো যোৱা বছৰ মিঠাই চিঠাই খুৱাইছে এইবাৰ আমি পূজা পাতিম তাৰপিছত মই ক'লোঁ মোৰ পূজাৰ আগতে মানে পূজাৰ আগে মোৰ অকশ্যনৰ কেইটামান গাড়ী আহিব মই গাড়ীটো পূজাটো যদি হয় মই গাড়ীবিলাক ক'ত ৰাখিম গাড়ীটো মই ৰাখিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মানে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ তাক মই কৈছোঁ এই আগতেতো প্ৰিমিয়াৰ গেজত এই কেইবছৰমান আপোনালোকে পাতিছিলে আপোনালোকে প্ৰিমিয়াৰ গেজত এবাৰ খবৰ কৰি চাওক তেখেতসকলে ক'লে যে গৌৰাংগ ক'লে সিহঁতে খ্ৰীষ্টান মানুহ তেতিয়া মই কৈছোঁ খ্ৰীষ্টান মানুহটো নহয় হিন্দু মানুহ হয় সাৰ্থে সিঙৰ ল'ৰাবিলাকতো হিন্দু হয় আপুনি এবাৰ খবৰ কৰি চাওক তাৰপিছত গুচি যোৱাৰ পিছত বাবলি বৰা আহিছে ছানডে আছিলে সেইদিনাখন বাবলি বৰা আহি পিনে মোক কৈছে আপুনি ইয়াত চালিটো মানে মই এই 2-3খন গাড়ী ৰাখিবৰ কাৰণে চালিটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ
তো বাবলি বৰাই কৈছে চালিটো বনালে আমিতো পূজা পাতিব নোৱাৰিম। তাৰপিছত মই ক'লোঁ চালিটো বনোৱাৰ পিছত বহুত জেগা আছে গেৰেজটো, আপোনালোকে তাতে পূজাটো পাতক। তাৰপিছত ফটকৈ গুচি গ'ল। গুচি গৈ আমাৰ মালিকৰ তাত গৈছে। মালিকৰ তাত গৈ পিনে কৈছে যোৱাবাৰ আৰু আমাক পূজা পাতিবলৈ দিয়া নাই আৰু পূজাৰ সময়ত গণ্ডগোল কৰে, এনেকুৱা কৈছে। মালিকখিনি ফোনটো মানে ফোন এটা ল'ৰা এটা দৌৰি আহিছে, আহি পিনে কৈছে আপোনাৰ মালিকৰ ফোন। তাৰপিছত ফোনটো মোৰ হাতত দিছে। তাৰ মালিকখিনিয়ে মোক কৈছে যে যোৱা বছৰ তই পূজা পাতিবলৈ দিয়া নাই আৰু পূজাৰ সময়ত তই গণ্ডগোল লগাওঁ। একচুৱেলি মই তেতিয়া বাইদেউ কৈছোঁ, বাইদেউ মইতো পূজা পাতিবলৈ দিছোঁ, পূজা সিহঁতে পাতিছে যোৱা বছৰ, আৰু সিহঁতে এই কি কয় মোৰ কি কয় পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ সিহঁতে পেণ্ডেল বনাইছে আৰু মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ বাউণ্ডেৰী খুলিছে। দোকানত থাকিবই লাগিলেতো উপায় নাই। আৰু মোৰ গেজৰ বলেৰ'বিলাক আছে। এখন বলেৰ দাম 12 লাখ 13 লাখ টকা। যদি কিবা এটা হয় মই ক'ৰ পৰা ভৰিম, মোৰতো সাধ্য নাই। তো যদি কমাৰ্চিয়েল কাৰোবাৰ যদি বলেৰ' যদি আহে জ্বলি যায়, মই মোকতো যদি ক্লেইম কৰে মই ক'ৰ পৰা দিম? কাঠৰ যিবিলাক ৰান্দা, আজিকালি ইলেক্ট্ৰিক ৰান্দা যিটো আছে, ইলেক্ট্ৰিক ৰান্দা মাৰা কাঠৰখিনি ইয়াতে জমা কৰি ৰাখে, ইয়াতে নদীৰ কিনাৰত জমা কৰি ৰাখে, জুই লগাই দিয়ে। ৰাতি লগাই, সন্ধিয়া সময় লগাই, সন্ধিয়া সময়তো জ্বলিয়ে থাকে, ৰাতিও জ্বলি থাকে, গোটেই ৰাতিপুৱা পোহৰ ওলাই থাকে। জুইৰ যিটো পোহৰ, এইটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকে লৈছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু এইখিনিত যিটো অৱস্থা হৈ আছে, গোটেই পানীখিনি, তাৰমানে দোকানৰ চালিখিনি মোৰ ফালে আছে, মোৰ ফালে গোটেই পানীখিনি আহি একদম অৱস্থা নাই। আৰু এতিয়াতো গৌৰাংগৰ টিঙৰ চালিটো আছিলে সিটো ছাইডত, এতিয়া গৌৰাংগৰ টিঙৰ চালিটো আছে মোৰ ফালে দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া ৰেমত অকণমান বৰষুণ দিলে ৰেমটো ফুল হৈ যায়। Karbi Student Coordinator Committee Ahin Pen Patra Piponsi Ingdeng Thomkep Hawar Karbi Risnim Sorongje Dongmuka Krasinja Klamalong Kapaman Ponapi Bun Pret Lapen Keter Keran Kapang Trasai Kapidopona Birta Nangli. Maintain cleanliness to gain health and better future po ATPN Ponsi Preniphai Krehiniani Dongmukak Thongnobe College Dongmukak Higher Secondary School Lapen Denarong Higher Secondary School Atom Chingrum Petpen Dongmukak Rasinja Klamalong Kapang Trasai Pangchengpon. October la nilitum dak Dongmukalong gitu Thongnobe College lapen Dongmuka Higher Secondary School lapen lason dak taksi Denarong Higher Secondary School along gitu KACC mati Karbi Student Coordination Committee nilitum Chingrum Petpen labangso Dongmukak Rasinja Klamalong Chugudam tang 2 to 5 an labangso festival kibi la sela son dak tha festival kibi keter ker pen du o joni si nitum KACC penasong labangso a festival lalong ke paklin ji mate la bangthira sani tum pini labangso aja meg nitum dengpono nitum labangso arni nitum pini bensi chenglo mane labangso dim ingthir thetik mane la dak tang thetik an ke nitum kado ko bela cherabdun bompu ni nitum stami nitum KACC hin pen hoklo labangso adim long thekpanong ilitum labangso festival kibi kaike mane tum Karbi putum tami jutang ching honi litum ta la sondak thaklo jeni tum ta KACC putani tum log Charlie enege log Charlie asong lo bon tami tum log Charlie de ni tum tami jutang phan ka ching hondun ang thek labangso keter ker punon chukdam tang 5 ajus tami nilitum Thongnobe College KACC penitum chingrum si jutang mana ching hon joni nitum demos tami tum paklang duno la sipini ani nitum chingbai pen labangso ni tami nitum keter ker ka dogwe ka sapha la sonsi nitum dengponlo lada khawara mai tum hin pen kapang thir lang lang litum ta pang thir pon sonthek lomon lo kalang hok tum la lang tum tami pang thir pon bom lo bon tami barla porte ma arbi ke jang pen ka dogwe ka siksak du pena jok alang litum ta pang thir lo pen anke bon tami lang tum kedor de ke popilong niritum tami ka cherabdon pobusi ning theponsi puthor nilitum pini ani tum alang tum tami cherabdun thulo Pini ada babirta bangkela pansi kangton iklo 2 me thakme kurwang thu